Alright guys, langsung saja video kali ini kita PVP saja. Waduh, langsung otir guys. Kita pakai Valkyrie Mantiu ya. Let's go. Kita PVP. Tes skill saja kita guys. By the way, gua pakai Assassin's Cross guys. Di sini mengandalkan skill Ancient Deadly Poison, kemudian cloaking, lalu Sound Blow ya. Kita cari mana, rame banget ini guys ya. Waduh, mati guys. Oke, cukup sekian videonya. Terima kasih.